nak chu atua nung peng chu cha hi ka arami dok mi ule naw le ni san ka hi sing tu nu nan sina chip le challenge ka du pi chu nan fale bol cha a thana chambi hi alak sikalo nu achi man zonga nan kha chamna chu nung peng chu cha nan dam sunga hin nan fale bol cha tha nan cham sia chon mai le chan zonga nan fale bol cha chu chu su si ini kha chi ru le tu liu chu kapwa har ngai di sala kalung zong le I kan nu kuma hin kanu ti kanu tak ni hin chon thongkha zakwa som kwa le kum na kin akan thi cha ta chang tang sa phit lai te akin le kanu ti I Mizoram Bible singing India kal yau jam kanjok kan pro sila le kanu te ni hin kan nu kuma hin kan sa zok na kan thi ta le akan cita dia akan zetinda kan ha dia akan buat asnatin kapate umi kapate hi kama matula kacun mai Civic Bible International Imi Grand Rapids Bible Society tangi matu Bible le mise le naide akin cancer zot na in akati ta han le tuliau hicu kabyo tek kan benro ahin lung zong le ngai semen selo ni nu ni Mother's Day on sitega hin pathian ni kanma mi phun la akan choi sang ni le waram kipa pathian thong ta bia chita si se boy pani thacho kan pe byo te karwa hin jai thilman selo jaiman a obi mathiam long I mi maya gu choi mi mai guntir zong ninja buten ko na te in rol swantika loban bankal plana zana zinga tha kan sampetu tanuro asi chucha yes my dear mother told me a long time ago trust in Jesus he will make your future bright ni hae boiba in nu pilo la te when my heart was in trouble, as I knew how to pray, it was then that I first saw the light. Jesus put His arms around me. I saw His clear, His news. I saw Jesus when I prayed.
trust in Jesus, He will make your future bright. Now I understand the meaning of His song. And I see Jesus when I pray. When I prayed last night, I heard my Savior says, come to me, I will make your future bright. And we walk through the valley as I stood in His prayer. When I prayed last night, when I prayed last night, I heard my Savior says, come to me, I will make your burdens light. Then we walk through the valley as I stood. I saw Jesus when I prayed last night. I saw Jesus when I prayed last night. Låt mig CMC với nó viết để I think he USA lệ thiên thần thần đình các thần slide dịch dịch zana các thần thần lai chín cổ slow các naki và các nakin các thần bồ hu đi cả đột mi CMC nên nít ra trong set các nakin các lai lâu nhìn ní sinh từ lúc viết để upakan peti man fale pol sa le drum nan mi phun le pathian san nan jun tu la pure te chuma har in boy pani chuma te se